mwisho wa kitu kuliko mwanzo. Haleluya, haleluya. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tuna imani kwamba Mungu tena leo atajitukuza. Tunashukuru sana kwa neema na fursa na kibali ambao tumepata hizi siku tatu zote kuwa mahali hapa. Mungu alituwezesha, alikuwa pamoja nasi, na leo tunakaribia mwisho. Tunasema sifa ziwe zake. Tutakosa kushukuru wazazi wetu ambao hawachoke kutushiriki. Haleluya. Tulijaliwa neema ya kupata wazazi wazuri, siye watumishi au watoto wa kanisa la Baraka, kwa sababu kuna zingine makanisa ambazo unakutana wazazi au wenyewe wananiga huduma na karama za watoto. Lakini sisi jinsi ni kanisa la umisionari, wako na maono, vipaji na huduma na karama zinazaliwa, wanazilea mpaka wao wenyewe wanaanza zibenefisie. Mungu awabariki wazazi wetu na Mungu awaongezee maisha. Haleluya, haleluya. Tunashukuru kwa kila kijana ambaye anajitoa kufika mahali hapa, na zaidi ya yote Mungu abariki komite organisateur wa hii activite na kibali au na fursa ambao walitupatia siye njo tuhudumie hii mkutano. Tangu jana tulikamata ingine teme ambayo inasema viwango 7 vya muhimu vinavyorahisisha wokovu kamili. Viwango 7 vinavyorahisisha wokovu kamili. Les 7 étapes importantes qui facilitent le salut authentique. Viwango 7 ambavyo vinarahisisha wokovu kamili. Haleluya. Nina imani kwamba jinsi Mungu alijitukuza jana, hata leo atajitukuza tena. Haleluya, haleluya. Uko na imani na wewe? Neno la Mungu linasema jinsi ulivyokuja hautarudi vile, lazima urudi na kitu fulani. Haleluya. Vyenyewe vinakuwa vilishashindikana katika maisha yetu, leo urudi na vimewezekana. Mungu anaweza yote. Tutasoma neno la Mungu. Tutasoma shairi moja ambao tutaambatanisha na ile yetu ya Timotheo ya kwanza sura yake ya 2 mstari wa 4 pale. Biblia inasema ambaye anapenda watu wote waokolewe. Ile njo kichwa cha hii mkutano, lakini tutaongeza verse moja ya Waebrania sura 2 mstari wa 3. Waebrania sura 2 mstari wa 3 inasema ambaye, inasema koma sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Sisi je tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Haleluya. Acha nikuambie, muvitu vyote vyenyu lishaona, mumambo yote na mafasi yote yenyu lishatembelea, hakuna kitu cha maana au cha muhimu takuwaka chenye kinashinda wokovu. Kwa sababu kuokoka imekusaidia kukutoa katika njia ya mauti, ikekutia munjia ya kupata uzima wa milele katika Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Donc wokovu ni kitu ya kushikamana nacho. Hii wokovu au kumjua Yesu Kristo ni mzuri au ni kitu ya maana kushinda wazazi wako, kushinda marafiki. Entre le salut et le diplôme de licence, je te dis que le salut est très important. Wokovu ni ya maana kushinda licence. Hata ukuwe docteur, hata ukuwe nani, wokovu ni ya maana. Msikie ni exagere. Wokovu ni ya maana kushinda
bupresident de choral. Wokovu ni ya maana kushinda mchungaji. Wokovu ni ya maana kushinda kukua evangeliste international. Mungu atusaidie sana. Kitu cha maana sana cha kuzingatia kuliko vingine vyote ni wokovu. Kwa sababu wokovu imekujulisha watu wenye haungejuana nao. Isingelikuwa wokovu mimi ungenijua. Isingelikuwa wokovu mimi ningekujua. Isingelikuwa wokovu kama wewe unashiriki muluado au mkorale ujumbe, lazima tushangilie Yesu aliyetupa wokovu ikatufungulia milango mpaka leo. Wokovu ni kitu ya maana. Inalisha wamoja, inavika wengine, wengine inawauzia manyumba, wengine hata magari, wengine inawaponyeshea watoto, hata wengine inagarde wanaume yao. Acha nikwambie, wewe isingekuwa wokovu ungeweza jere bwana yako? Mama, acha nikwambie, wabwana wabibi wenye wako na wabwana wenye hawaokoki wanateseka. Bwana iko nafika iner, haujua anatoka wapi, salere zote haujua zinaenda wapi, lakini wako munaambatana si kwa uwezo wako bali uwezo wa damu ya Yesu. Haleluya, inamkusogezea. Watoto, unaona watoto aba wote, aba watoto waimbaji, wazazi yao wanatulia. Wazazi wengine watoto muvakanze plage, unakutana katoto wako na kabeba beba kukakokota, haujue wenye wako na kabeba, lakini akishaokoka muzazi anatulia, kwa sababu si yeye tena naelea bali Yesu Kristo anachukua releve. Wokovu tutaponaje kama tunazarau wokovu mkuu kama huu? Haleluya. Wokovu, unaona saba imbaji ba ujumbe hapa jana wametoka Kenya. Isingekuwa wokovu wewe ungejua Kenya siku gani? No, ungeenda Kenya? Familia yenu kuko mwenye alienda Kenya? Hakuna. Lakini we juu ya wokovu milango za safari zinafunguka kwa utukufu wa Bwana. Niko nataka onyesha samani ya wokovu. Isingelikuwa wokovu, binti mdogo sawa we au kaka mdogo sawa Bonner ungepigia gitar mbele ya wazee hivi ae. Ungekamata mikrofoni mbele ya watu uko naimba, hata uimbe vya mzuri hauna nafasi, lakini juu uliokoka milango, haleluya, inafunguka. Wokovu ni kitu ya kuambatana nacho zaidi ya mambo mengine yote. Ndio maana Paulo amesema Mwaebrania ile mbili, anasema tutaponaje? Comment échapperons-nous si nous négligeons ainsi grâce à lui? Tulisema etape ya kwanza kwa wale ambao wanapenda kuokoka kikamilifu ni uhakika wa dhambi. Uhakika wa dhambi, conviction de péché. Uhakika wa dhambi tulisoma Luka 5:8 kwenye Petro peke anaambia Yesu, usinisogelee kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Shida yenye na huwa kanisa la leo na Wakristo mingi sana ni kutokuhakikishiwa dhambi. Analewa lakini anaviona kawaida, juu zamiri zake zilishakufa, hana uhakika. Donc unakutana mtu anasharatika au anatembea na mke wa watu, basi nilimupiga kumugongo tu au nilimkamata tu, hakuna cha zaidi chenye anaviona kawaida. Lakini neno la Mungu linasema mu Yohane 14, ule Roho atakaposhuka kazi yake ya kwanza atahakikishia ulimwengu dhambi zake.
yake. Ndio maana jioni ya leo, kama uko mvuguvugu au kuko kwenye hausimame bie, unavionaka kawaida, Roho Mtakatifu akuhakikishie, ukejua ile zambi utaitubu. Utaitubu. Unaona ule Efraimu aseme bapagani walimumaliza nguvu, lakini yeye hakujua. Shida haiko kuanguka, bali shida ni kujua kama umeanguka. Kitu ya pili tukasema juu ya kukiri imani, Warumi 10:9. Ukisha tambua kama uko na zambi, ile mzigo yako ya zambi, lazima kuamini mwenye anaweza ikubebea. Acha niwaambie, zambi hii kusema bongo, tonaje yayo au poa yayo inawezi kuwa hata 200,000 toni. Yenye siye hatuwezi beba, kamio haziwezi zibeba. Hii mashare yenye napitaka hapa haiwezi beba zambi. Juu keitia kwa busharati inavunjika, haiwezi ibeba. Presida wetu haezi itubebe. Mmoja tu mwenye alikuwa na mamlaka ya kubeba zambi ni Yesu Kristo. Haleluya. Ndio mwenye alisema, njoni kwangu enyi wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitafanya nini? Nitawapumzisha. Niambilie jirani yako, pumzikia kwa Yesu. Lazima kupumzikia kwa Yesu. Kama ungali na mateso au mizigo inayokulemea, wewe peke unajichokesha. Tulisema jana, kuko Bakristo wenye bangali na esprit sawa ya watu wa vijijini. Nikewapatia mfano jana ya mama moja mwenye alikuwa anatoka kusoko, wakamwambia panda mfuso wakupe lifti, gari iko wazi, anapanda ndani, anaendelea beba mzigo yake. Mwenye gari anamwambia, shusha ile mzigo upumzike. Akasema, ase hapana, nisichokeshe gari. Sasa na we unabeba makrizi yae, majaribu, kukosa nyumba, kukosa mtoto, iwe buasharati, iwe nini, ile mizigo inakuchokesha sababu ulijipatia buiwai ya kuibeba. Haiko yako, ipatie mwenye nayo, yani Yesu Kristo aikubebeye, we upumuzike. Basi unafikiria kulala na uko na waza juu ya mtoto wako mwenye alishashindikana, vitamurudisha? Hapana. Wakukubebea ile mzigo ni Yesu Kristo, yeye mwenyewe. Tukama muile tulipana aina 5 za imani. Tukasema juu ya imani ya kawaida, imani inayookoa, imani ya karama, imani ya silaha na imani ya tunda la Roho. Ya 3 sasa, etape ya 3 au kiwango ya 3 ni yenye wanaita kutubu au toba. Haleluya. Kutubu ili usamehewe, la repentance qui aboutira au pardon. Wakati unamaliza, amini Yesu Kristo kwamba naweza kubebea mizigo. Il faut sasa kuzimubebesha. Il faut kumwambia akusamehe. Yeye hata kubebea mizigo bila wewe kutubu. Unaona, unaweza kuwa na uko na zambi, Yesu anaisamehe bila kusema iko na ile uwezo. Lakini ile njia hakuitiaka, alisemaka ukekiri zambi zako utafanya nini? Utasamehewa. Lazima kuzitamka kwa midomo, muache hii Yesu anajua anisamehe. Hapana, lazima kukiri. Msamaha haiku yake ovyo ovyo, lazima kutubu zambi zako. Na kama ni zambi yenye ulifanyaka hasarani, unaitubu hasarani. Nilishatembea mu makanisa mingi sana, preske za mingi, lakini kuo kitu chenye kilinimarke hapa kubaraka, chenye hachiko hata kuma santre zingine. Haleluya. Hapa kubaraka
Njo kanisa yenyu naezi ona mama anasimama au baba bila boga anasimama mbele ya Wakristo, anakiri zambi vyenye alifanya mbele ya watu yote, na mwingine anakuya vinaishi. Ile ni kitu yenye lishakauka mu makanisa. Lakini nyie Mungu awabariki. Sasa ile kitu ni kitu ya kuzingatia sana. Usiweke zambi. Kuweka zambi ya siri yenye hautubu ni sawa kuloshe nyoka. Nyoka akezaliwa uko na opportunity ya kumuua, anaishililia. Sasa ukemuhurumia, unasema usimuue, unamulea, unamupatia chakula, akishakomala yeye hata kuhurumia, yeye hata kukula. Njo vile na zambi. Ile zambi yenyu nasema hii bogi ngali nanisaidia, hii ngali nanisaidia, unaihurumia, unakatala kuifukuza muwe, ayo wakati yayo itakupeleka Jehenamu, mumoti nayo waka milele na milele. Njo maana kupitia hii mkutano, zambi za siri zote tuzitubu ili tuwekwe huru kwa jina la Yesu Kristo. Lazima kutubu zambi za siri. Naambia watu, le péché secret te tue secrètement. Zambi ya siri inakuwa kwa siri. Na kupitia hili, njo maana mie sipendanake na discretion. Kwa sababu Wakristo mingi wanakufa juu ya discretion. Kafie juu kalishazowe kuficha siri, kanakuwa na basheri ata nefu. Jinsi ni vya siri hakuna wakujua. Mutaenda bigundua huku alishapana nguo huku mnajiuliza bilikuwaka wakati gani. Ijapokuwa mungebijuaka na njoo biko naanza, angeokolewaka mbele. Mungu atusaidie sana. Lazima kutubu. Hautasamehewa bila kutubu. Ile zambi kama ulikosea mtu, mkute, uongee naye. Zaidi ya kutubu mchumba yako, unihurumie, nilichamba mtu fulani, ile haitoshi. Fuata na ule mtu, utubu kwake ili ajue kama kweli kweli ulitubu. Mungu atusaidie sana. Acha nikuambie, kama ungali nasikia haya ya kutubu, hauyaokoka kikamilifu. Kwa sababu mwenyu na lojeni ya adui. Lazima kukuwa na roho ya kutubu. Unakiri, unaambia Yesu Kristo, nilikukosea. Na hii kutubu unakiri kwa huzuni. Kwa huzuni zile zambi zenye ulitembea ndani. Kama ulishapoteza ubikira, unalilia Mungu kwa huzuni, unakiri zambi na yeye atakusamehe. Acha niwaambie, hakuna zambi kubwa yenye unaweza fanya yenye inaezi shindwa kutakaswa na damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu iko na uwezo ya kutakasa aina ya zambi yote. Kama uko muuaji, kama uko mchawi, kama uko mulevi, kama uko muasharati, kama uko nini, ile zambi hata ikuwe na kilo ya pata, damu ya Yesu Kristo itaitakasa. Itaitakasa kwa jina la Yesu Kristo. Mwi hali ya kutubu, Wakristo mingi walishazoea. Anachamba chef de chorale mkorale, kisha kufika kunyumba zamiri zinamurudilia, anapiga magoti, anasema Bwana unisamee. Hapana. Ile hatua yenye umefanya ni ya mzuri, lakini jitahidi kuona na shefu. Na ukeona ni vizito kuona shefu, ukeviweza siku moja, jinsi uliona ni vya uzito sana, utajilinda kukuwa na kosea watu juu musamaha au kuiombi na kuwa vizito. Binaeleweka? Si tu vois que demander pardon est très difficile, tu vas t'abstenir pour ne pas passer dans ce chemin. Hallelujah. Njo kitu chenye Mungu anatuomba. Lazima kutubu. Na ile hali ya kutubu
Tuko mu Wakorinto wa pili sura 7 mstari wa 10. Mama tulia tusomee pale. Wakorinto wa pili sura 7 mstari wa 10. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu. Huzuni yenye Mungu anapenda ni ile huzuni yenye nakuletea na kusukuma kufanya toba iliyo ya kweli, lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Amina. Mungu atusaidie sana. Huzuni ya dunia. Huzuni ya dunia ni ya wapi? Ni hii rafika na kuambia mie nilishajua vyako, sitakusalimiaka tena, sitatembea na wewe tena. Unabaki unahuzunika juu umepoteza rafiki. Ijapokuwa ule rafiki unaweza kubali ukosee Mungu juu ya kurepare naye. Ijapokuwa ile huzuni ya rafiki kukuacha, ayo ni ya kawaida. Huzuni ya uzito ni ile ya kuachiwa na Mungu. Ile ukekutana ulikosea Mungu unahuzunika, ile huzuni ni ya mzuri sana, inaleta uzima. Ndio maana nawatakia jioni ya leo, musifadhaike juu ya benye bali baachaka. Musifadhaike juu ya benye hamkuakomplire 2025. Bali kitu kikubwa, mafadhaiko yenu iwe ya kujuta juu ya dhambi na mumurudilia Yesu Kristo. Milangi ngali wazi na yeye atawapokea. Na yeye atawapokea. Haleluya, haleluya. Kitu ya ine cha kutuelekeza kuokovu. Hakuna wokovu bila toba. Lazima kutubu, unakiri. Na watu mingi unakutanaka hii kutubu kwa vinywa vyao ni vizito. Hata kuomba bibi yake msamaha inakuwa shida. Hapana. Mkristo hakuwe mgumu vile. Yenye nakuletea bugumu, wewe peke unajikuta ulishakosea bibi yako au bwana yako, me unasema nikemuomba msamaha atanizoe. Ile ni ujinga. Kuomba msamaha hauiombe juu bibi yako akuheshimie au kurespekte. Hauombe msamaha bibi yako juu ya kumpendeza. Unaomba msamaha juu upendeze Bwana wa msamaha, yani Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Mie sikuombe msamaha juu nina kuogopa. Hapana. Laisse-moi vous dire, hauombe chef au wewe chef, hauombe muimbaji msamaha juu unamuogopa. Hapana. Unamuomba msamaha juu unaogopa mwenye alikuita, yani Yesu Kristo, upatanishwe naye. Mujifunze kuomba msamaha. Mujifunze kutubu. Hautaokoka kikamilifu bila kuomba msamaha. Katoto kakidogo unakakosea, unasema haka nikikaomba msamaha katanizarau. Ile ni bujinga, ni pieje ya shetani. Hauombe mtoto mdogo msamaha juu unamuogopa au juu kisha yeye kukusame kuko vyenye atakupatia. Hapana. Me kuko relation ya nguvu yenye iko nyuma yako na Yesu, njo yenye nakuambia juu ni kuitike omba huyu mtoto msamaha. Sasa wewe mtoto, nimekuya kuomba msamaha, hapana juu ya kuregle na we, me nimekuya kuomba msamaha juu yangu na Yesu visiharibike. Mewe apre ukependa ujiende. Kama mie na Yesu tuko biesa sifi. Ile inaeleweka. Ile inaeleweka. Fiancé wako, kama wewe njoo ulimkosea, umuombe msamaha. Hapana juu unapenda murudiane, juu ulishapata mwingine au wengine wa mzuri kuliko yeye. Me juu uwe relation yako na Yesu ikuwe mzuri. Kitu ya ine ya kufuata ni yenye banaita kubadilishwa mawazo, conversion. Kubadilishwa mawazo.
Matendo ya Mitume 3:19. Matendo ya Mitume 3:19. Kubadilishwa mawazo, conversion. Munasikia conversion? Haleluya. Neno conversion, muko ndani neno convertir. Si ndio? Donc ulikuwa na mafra, ile mafra congolais unaikonvertire mu dollar. Si ndio? Ile ndio conversion. Sababu ukitubu unaendelea bakia ule ule, hakuna toba. Ni sawa kwenda unaambia échanger niko na $20 ni changele. To yako ni ngapi? Anakuambia ni 21, unakatala. Uliuliza bei lakini haukushanje. Si ndio? Donc tu as demandé le prix mais haukuconvertir. Sasa toba ya kweli hii kupiga magoti unaambia Mungu nisamee, juu ya kusema bongo unamaliza tena kesho unasema bongo. Donc ulitubu lakini haukubadilika. Ile ni sawa kuuliza tote change na hautashanje dolari yako. Toba ya kweli inaonekania kumabadiliko. Tusomee Matendo ya Mitume 3:19. Aha. Inasema hivi. Ndio. Tubuni basi. Tubuni basi. Murejee. Murejee. Ili dhambi zenu zifutwe. Zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Amina. Munasikia kale kaneno? Tubuni basi. Kisha kutubu mufanye nini? Murejee. Tusome Kifaransa. Ilikuwa 3:19. Inasema, c'est 3:19. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Hii version se mere ina exagere. Changez et tourner vers Dieu. La conversion, c'est faire le demi-tour. Ulikuwa naenda, unajua hii njia iko na nipeleka mashariki, Sodomo na Gomora. Lakini jinsi nimejua mbele, ava nifike Sodomo na Gomora, na badilisha. Usiendelee muile njia, unafanya nini? Unarejea, unarudia kwenye ulitoka. Acha nikuambie, kisha kutubu, rudia kwenye ulitoka. Rudia kwenye ulitoka. Ulikuwa naombaka mara 3 kusiku, ulikuwa naofungaka 2 fois par semaine. Kama kisha tubu, lazima urudie kwenye ulitoka. Il faut faire le demi-tour. Wewe mtu unasema unatubu pombe au uasharati, me unaendelea bakiana na barafiki ba asharati, hauyafanya hatu. Hauyafanya hatu. Biblia inasema, ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Musidanganyike, marafiki wabaya huharibu tabia njema. Kama umetubu, lazima kuweza kuachana na wale na interest zao unaziacha, unasema Mungu ninaziomba juu ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Lazima kubadilika. Malheureusement, Wakristo mingi bangali vale vale. Yeye ni Mkristo mubaraka, me angali na ile burega yake ya shabunda. Yeye ni Mkristo mubaraka, me angali na ile bunande yake au buhavu yake ya kuvilaji. Acha nikuambia, Biblia inasema mutakiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mambo ya kale yote yanaisha, mambo yote yanakuwa mapya. Lazima uwe mpya, ubadilike. Warumi sura 12 mstari wa 2. Biblia inasema, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez que ce qui est la volonté de Dieu. Musifananishwe na ulimwengu ya sasa, bali mubadilishwe. Haleluya, haleluya. Mubadilishwe. Niliambia watu, chenye kinakuwa kizito haiko kuokoka, haiko kubatizwa, bali ni mabadiliko ya akili.
renouvellement de l'intelligence. Hii verbe, hii renouvellement, mubadilisho, ni neno yenye natoka mkigiriki metamorpho, yenye inamaanisha mabadiliki sio kuwa ya kawaida, yakiwasha kukua kipepeo. La transformation étonnante d'une chenille en papillon. Mnajua kiwasha? Kiwasha, hii chenille. Sasa eske mnajua kama kipepeo au papillon ni kiwasha chenye kilikubali kubadilika? Il faut ile metamorphose. Mukristo sasa, Wakristo mingi wanaishi mumonde ya vipepeo lakini na niviwasha. Kijuia kunini? Ni Mukristo mwenye kila leo ni malamentation, ni kulialia, kubadilisha makanisa. Hii kanisa wanatusukuma au ni vinamshinda sasa juu angali cha kujikokota chini. Unaona korale ujumbe. Mungu awabariki sana. Haleluya. Mungu awabariki sana. Aba jana walikuya imba lakini hawakujua kama leo watakuya. Kisha jana wakapatia komunike abo na ahadi. Ahadi yao iko ku program, aba hapana. Wakawaambia leo mutoke kumwangaza tena mkui. Bangekuwa biwasha habangeitika. Lakini walishabadilika, wanakuwa vipepeo, wametii. Mungu awabariki na aendelee kuwazidishia. Fanya hivi. Hivi sikuvipanga. Oh no. Mchungaji unafika hapa, unakuya kuibada, anakuambia tunaenda ombea mgonjwa kusemake au ila Afrika. Bile habiko mprograme yangu. Juu ungali kiwasha. Acha nibambi. Les imprévus. Kama unaplanifie maisha yako, muta kishakuwa kipepeo, akeplanifie, anaachaka imprévu. Juu ya nini? Les imprévus sont les rendez-vous de l'Éternel. Niambilie jirani yako, vyenye haukuplanifie njoo mpango ya Mungu. Les imprévus sont les rendez-vous de l'Éternel. Kama haukuplanifie kukuya kukanisa, kisha unajikuta humu, manake ile ni imprévu. Kama uliwaza utaenda salimia watu, meba na kusukuma kuya kukanisa, lazima kujua ile kusalimia watu ilikuwa mawazo yako, lakini mawazo ya Mungu ni kukuja kukanisa. Haleluya. Heri mawazo yetu ififie, ya Mungu itimie katika maisha yetu. Les imprévus sont les rendez-vous de l'Éternel. Mungu atusaidie sana. Sasa hii kubadilishwa, lazima mkubali kubadilika. Mawazo ya kukunywa pombe ingali natoka wapi? Tamaa ya mafarakano ingali natoka wapi? Nilisemaka siku moja, nikewaambia, il y a des personnes, le problème ce n'est pas quitter l'Égypte, mais le problème c'est faire quitter l'Égypte dans ta tête. Shida haiko kutoka Misri, mais shida ni kutosha Misri mukichwa. Juu unaweza vuka Yordani, unaweza vuka bahari ya Sham, unafika karibu ya Yordani, ulishaacha Egypte kuwi 1000 kilometre, lakini Misri ngali mukichwa yako. Sasa Bakristo mingi balisha toka mubupagani, lakini bupagani bungali mukichwa yao. Niulizie jirani yako, bungali au ulishatoka? Ingelikuwa hauko, ungeona filme pornografike yae, vingeanzia wapi? Ingelikuwa hawiko, ungejimasturbe namna gani? Ingelikuwa hauko, ungetetana kwa siri. Mesho unavaa tenia koral, unatetana, unaambia ule mtu usibiseme, ujue kama niko muimbaji, na vikefika kwa mchungaji, usibiseme. Jameni, Misri ngali mukichwa.
Lakini jioni ya leo, zaidi ya kutoka Misri, Mungu atubadilishe, Misri itoshe mkichwa, turesone sawa watoto wa mbingu. Biblia inasema musilewe kwa mvinyo, lakini mulewe kwa nini? Roho Mtakatifu. Lakini we tamaa ya pombe njoo ingali mkinyi. Mungu akubadilishe. Mungu atusaidie sana. Kakitu kakufuata, kisha hii kubadilika. Ukishabadilika sasa, kunaingia ubatizo, batem. Kunaingia ubatizo. Matendo ya Mitume 19 mstari wa 3. Actes des Apôtres 19:3. Ubatizo. Haleluya. Acha nikuambie, mtu wa kubatizwa, kubatizwa na hauya badilika ni arrosage, ni kukuaroze. Kubatizwa na hauya badilika ni sawa vile ungeenda nawa kupisine ku plage di pepe. Kitu cha kabambi chenye kinahakikisha ubatizo ni tabia zako zenye zimebadilika. Unaamini Yesu, unafanya demi tour, unabatizwa. Sasa watu mingi walishafanya ubatizo formalite, njoo maana leo watu hawabatizi wake bana na ushiwaka. Tusomee. Na kuko maubatizo mingi. Il y a 5 sortes de baptême. Nazo ninatazi sema 6. Tusomee. Matendo ya Mitume 19 mstari 3. Inasema hivi, akawauliza, basi mulibatizwa kwa ubatizo gani? Mnasikia? Mulibatizwa kwa ubatizo? Ce qui veut dire kama kuko ubatizo zingine. Mulibatizwa kwa ubatizo gani? Endelea. Wakasema kwa ubatizo wa Yohane. Tulibatizwa kwa ubatizo wa Yohane. Kuko wa Yohane, kuko wa Yesu, kuko wa Musa. Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Ubatizo wa Yohana ulikuwa ubatizo gani? Wa toba. Akiwaambia watu wamwamini yeye, ndio atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ukishabadilika unabatizwa. Hii ubatizo wakati watu wanaenda ifanya na wametubu mzuri na kubadilika, haipitake inapersi. Kunaonekanaka ubatizo ya roho, unakutana mtu iko na shuka mumai, anatoka ndani iko nasema kwa lugha comme pas possible. Mulishabiona? Isi habari ubatizo ya roho inapotelea wapi? Chenye kinaipoteza ni juu watu wanabatizwa kabla ya kubadilika. Nilikuwa nafundisha kuko kanisa moja iliniepataka, kanisa ya Likasi. Niko Likasi, kukaokoka ilikuwa dimanche, kukaokoka bajene 29. Wale bajene 29, bapastere wakasema tutababatiza samedi. Ile samedi, ile dimanche wakabafundisha, lundi wakafundishwa, mercredi wakaomba maombi ya kushinda, ya kutubu na kujitakasa. Jeudi wakafundishwa, jeudi usiku wakaenda lala kukanisa, vendredi wakashinda kukanisa, vendredi usiku wakalala kukanisa, wako na tubu na kutengeneza azarani. Unaona mmoja simama, mie na tubu, nilishasharatika na bwana ya watu. Na ule ni pastor anamwambia usimuseme jina. Meye iko tayari. Wakati walimaliza kwenda kubabatiza, dada mmoja wa miaka ya kenza, wanaume watatu wa pastere watatu walikuwa nashindwa kumkamata. Juu ya nini? Anafika iko anajazwa nguvu, wanamshusha
kumupandisha na rusha mai, alishaanguka kule, anaanza kusema kwa lugha, anasema kwa lugha. Muvale 29 27 wote wakabatizwa kwa Roho. Kumaliza programu ilikuwa kusema waende nyumba kwa nyumba, wako na kula ile chakula, wakaisahau, wakaenda muvile ya Likasi, tuko pamoja. Watu wakasema nini yenye imekuu, watoto wako na imba, wako na hubiri, wanashangilia Yesu, mpaka mwingine wengine wakaokoka kupitia ubatizo yao. Vile vitu tena tuvipate wapi? Tuvipate wapi? Lakini jameni, nawaambia zile nguvu hazikukuwaka mupase. Sio mwenyewe mitume walitumikiaka, angali ule chenye kinatukosea ni mabadiliko. Lakini jioni ya leo tukebadilishwa, Yesu atatutumikisha zaidi. Haleluya! Yesu atatutumikisha. Mungu wetu ni yule jana, leo, hata milele. Cessez d'adorer les dieux du passé. Mwishie pale kuomba Mungu wampase, mumuite mupreza angali ule. Haleluya. Tuseme juu ya ubatizo 6 zenye ziko mu Biblia. Ubatizo ya kwanza yenye iko mu Biblia, mama tulia kuwa na huko na tutafutia wa Korinto wa kwanza 10:1-2. Ni yenye wanaita ubatizo ya Musa. Ubatizo ya Musa. Wa Korinto wa kwanza 10:1-2. Ubatizo ya Musa. Yitusomee kisha ni tafsiri. Wa Korinto wa kwanza 10:1-2 nasema hivi. Ndiyo. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Ndiyo. Wote wakapita kati ya bahari. Wote wakapita kati ya bahari. Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Amina. Amen. Watu wa kale, taifa 12, zaidi ya 630,000 persone wenye walitoka Misri walibatizwa. Na ubatizo gani yenye walibatizwa? Ubatizo ya Musa. Na mwenye anasema ubatizo ya Musa ni yenye wanaita ubatizo ya bahari nyekundu. Donc ile bahari ya Shamu wenye waliivuka na iko kavu, Biblia na ikonsidere sawa ubatizo, sababu walivivre muujiza yenye wengine hawakuvivre. Na ile njo yenye ilikuwa na kuwa ushuhuda kumwenye amekosea Mungu. Wanawaambia hamkumbuke jinsi Mungu aligawanya bahari ya Shamu tukavuka. Ili ilikuwa ubatizo ya kwanza. Haleluya. Ubatizo ya pili ni yenye wanaita ubatizo ya Yohane Mbatizaji. Ubatizo ya Yohane Luka 3:3-4. Ubatizo ya Yohane au ubatizo ya toba, le baptême de la repentance. Luka 3:3. Luka 3:3. Luka 3:3-4 nasema, akafika nchi yote ndiyo iliyo karibu ya Yordani, akihubiri ubatizo wa toba. Akihubiri ubatizo wa nini? Wa toba, liletalo ondoleo la dhambi. Ndiyo. Kama ilivyoandikwa katika chuo cha maneno ya nabii Isaya. Ndiyo. Sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana. Tengenezeni njia ya Bwana. Yanyosheni mapito yake. Yanyosheni mapito yake. Amen. Ubatizo ya pili ni ubatizo ya toba. Ubatizo ya Yohana. Hii ubatizo ukeirate, zingine ubatizo hazita kutravaye yako. Juu Yohane aliandaa roho ili watu waende zamishwa mumaji, roho na zimefanya nini? Na zimepona. Ndio maana nawaambia ubatizo ya kwanza ni ubatizo ya muujiza ya kuvuka bahari ya Shamu, na ya pili ni ya toba. Donke ni kusema nini? Kisha miujiza lazima kutubu. Mama nakuya kuambia, najua uko na jaribu ambalo limekusimama mbele
sawa bahari ya Shamu. Unajiuliza, ili nitalivuka nitapata nyumba nitapata nini? Lakini jioni ya leo Mungu akubatize ubatizo ya Musa kwa kupasua ile jaribu, mwana wa Israeli uvuke. Haleluya! Akupasulie lile jaribu, kama ni utasa, kama ni ukosefu. Kisha ukishaona ile ishara, utubu kikamilifu. Usikue tena mvuguvugu wa kusema kama muhii kazi, kama sikule corruption, kama sikule kizi, nitaishi hapana. Nijua hauya batizi waka. Ubatizo ya tatu ni yenye wanaita, haleluya, ubatizo ya mateso. Ubatizo ya mateso, Luka 12:50, 12:50. Ubatizo ya mateso. Niulizie jirani yako, ulishabatiziwa hii ubatizo? Mungu hawezi kutumikisha vitu vikubwa kama hauyabatizwa ubatizo ya mateso. Walivituambia leo kumwangaza Daudi, wanampaka mafuta, lakini Mungu anamwambia meme sume pakaliwa, ilifo uende batiziwa. Kenza za vagabondage mujangu. Tusome Luka 12 mstari wake wa 15 inasema hivi. Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami ninaziki kama nini hata utimizwe. Amen. Amen. Yesu wa mitume wanamuambia, Baba, tunapenda tukue sawa wewe, tunapenda tukufuate, na mimi ninawezipenda niimbe sawa mtu fulani. Yesu akawauliza, eske mtaweza batizwa ubatizo yenye nitabatizwa? Acha nikuambie, elevation iko na gharama. Niambie jirani yako, chenyu natarajia chiko na gharama. Kama unatarajia kuoa mzuri viko na gharama. Viko, je vous assure, viko na. Wakati nilimaliza tournée ya RDC, Mungu njoo aliniahidi kunipa mariage, akaniambia, Prince, ulipata maopportunite za mingi za kusharatika, lakini ukajilinda. Kwa hiyo mtoto wangu, nitakupa mwanamke ndoa takatifu. Juu ya nini? Nililipa gharama. Uko na sharatika hapa sawa dendo, kisha saa ya kuoa asa unapenda mwanamke bikira, utamtosha wapi? Ulilipa gharama. Wabikira ni wabinti watakatifu ambao Yesu anawekea wagarso wenye walijilinda. Lazima kulipa. Unahitaji unyumba uzuri, haupende lipa gharama, utaitosha wapi? Haiwe, lazima adabu iwe mingi, unyenyekee chini ya wazazi yako, juu wakupanie ushuhuda. Wazazi wakupane na wako nalia, mewa kupana na wako nasema, Bwana, vyenye hauya lipaka, utabilipa nyuma, memu tutoshee hapa. Utateseka. Yesu akawaambia, kukua sawa mie, au vyenye ninatarajia kupewa jina juu ya zingine majina, juu nifikie lile jina, lazima kukubali kubatizwa ubatizo wa mateso, Golgotha, niteseke. Na njoo wa Filipi 2 anasema, kupitia mateso yake, kunyenyekezwa yake na kupigiliwa yake, amepewa jina juu ya majina yote, na kila goti litagunjwa juu ya utawala wa Yesu Kristo. Haleluya. Niambilie jirani yako, lipa gharama uheshimike. Naweza penda na mie nikuwe sawa mtu fulani, nikuwe na hubiri sawa Marcelo, sawa Prince. No, gharama zinapishana. Kubali kulipa gharama, ubatizo ya mateso. Niulizie jirani yako, utakubali ubatizo ya mateso ili Yesu akutimizie? Shida haiko kuomba Bwana tu. Shida haiko kuomba parcele tu au mtoto. Shida ni kukubali kulipa gharama.
uliacha nini? Wewe unafikiria utapata madimansio za kiroho na ungali na shikamana na vya dunia? Haviwezekani. Lazima kulipa gharama ya kuachana na marafiki ya dunia, unaambatana na marafiki ya mbingu juu upande viwango mu mambo ya mbingu. Wewe si moto si baridi, utatapikwa. Ubatizo ya kufuata. Haleluya. Tunaenda mbio mbio, tuachie waimbaji muda. Inasema ubatizo ya wafu au ya wapagani. Ile wa Korinto wa kwanza 15:29. 15:29 inaonyesha ubatizo ya wapagani. Tusomee pale. 15:29 nasema hivi: Hao je, wenye kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanyaje? Watafanyaje? Kama wafu hawafufuliwi kamwe. Kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? Na sisi. Amen. Amen. Hii ni ubatizo ya wapagani. Mtu anakufa na haya okoka, kisha wanaambia jirani yake au mama yake abatizwe kwa ajili yake. Ile ni ujinga. Acha niwaambie, wokovu iko personnel. Na wokovu ye lazima kuibenefisia wakati ungali hai. Ukishakufa ukishakufa c'est fini. Ndio maana nyie wenye mungali hai mujilinde kupuuzi wokovu au hali ya kukuya tubu wakati umegonjwa unaona unafikia mwisho. Hapana, lazima kutubu. Le salut est personnel. Acha niwaambie kitu kimoja. Na shangalaka na mtu iko nasema ase hii korale inaezi angusha mtu. Shefu njoo mwenye aliniangushaka. Shefu alianza kukuangusha hai. Wewe njoo ulijiangushaka. Le salut est personnel. Vimaneno vya shefu wakati ulivipatia fasi mroho yako njoo vilikubebaka. Akesema maneno unasikia haibani, unaitupa, utakufa nini? Kama anguka, shida haiko kanisa, shida ni wewe. Juu relation yako na Yesu hamuna intermediaire. Eske vinaeleweka? Yesu munakumbuka watu wa zamani alikuwa anaenda chumbia. Sasa yeye direct hataenda mbele ya bibi yake. Anatafuta mtu, anamwambia wende nisemea, kwa umwambie akeniitika nitamuuzia iPhone Pro Max. Huyu anaenda namwambia alisema yeye hana kitu yoyote, ni maskini, anazaliwa Masisi, hana kitu. Na huyu naye mie siwezi olewa na mwenye. Eske njoo vyenye nilisema mwenye mebiharibisha ni nani? Ni ule wa katikati, intermediaire. Sasa uchumba yako na Yesu hamuta mtu katikati. Aliondoa wachungaji, akaondoa wakuhani, akasema ni wewe na yeye tu. Lazima ulinde ile uhusiano. Haleluya, haleluya. Entre toi et ton chéri, il n'y a pas d'intermédiaire. Kama vitashindikana ni nyie wawili. Hapana kusema ni juu ya shefu, juu ya mchungaji au juu ya pastor au huyu mhubiri aliniangusha. Alikuangusha hai. Ya mwisho ni yenye wanaita ubatizo ya maji. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Ubatizo ya maji sini ya tano. Ya tano ubatizo ya maji. Matendo ya Mitume 2:38. Petro anaambia watu, tubuni basi mukabatizwe kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Ni répondre ka question direct kenye kanaleta shida. Banasema Waassemble wanabatizwaka kwa jina la Yesu. Siye wanatubatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wanani benye wanabatizaka mkonfesio ya mzuri. Acha nikuambie yenye ni ya maana sana, ni yenye liseme. Njoo yenye nilisema intermediaire. Yesu anasema mubatize watu kwa jina la nani? La Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Petro yakabatiza kwa nani? Eske njoo yenye Yesu alimutuma? Eske tutaendea kubia Petro au kubia Yesu? Na ya pili,
Petro kufanya vile hakufanya kosa kubwa, kwa sababu wale watu wa Yahudi walikuwa wanaamini Mungu Baba, walikuwa wanamjua, hata na Roho mwenye walikuwa wanakatala sana ni Yesu mwana wa mseremala, sababu amezaliwa na wako na muona. Sasa Petro ilafali kuinsiste, anawaambia kama munaamini zaidi ya Baba, zaidi ya Roho, mubatizwe mjina la ule Yesu mwenye hamuamini. Haleluya. Mais ce n'est pas à dire abo andirsisma de kere yabo siye hatuna. Siye tunaamini Yesu, tunaamini Mungu Baba na tunaamini Mwana. Ndio maana ubatizo yetu ni kwa jina la Utatu Utakatifu. Ili lifanyika kwa ajili ya sababu. Na hii ndio ubatizo kamili. Ubatizo ya maji unazamishwa kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, kwa maji mengi. Kwa maji mengi. Hapana hii ya makopo au kubatiza. Na niliwaambia ava ubatizwe lazima ukuwe na umefanya nini? Umebadilika. Sasa hapa wenyewe wanabatiza mtoto wa deza, kana kwa kanisha badilika. Uenda huko na kaona kadeza, kumbe njo kadelila kaane prochaine unakabatiza. Hapana, ni erreur. Ubatizo ya mwisho ni yenyewe wanaita ubatizo ya Roho Mtakatifu, na njo siri ya sita. Nina bibebea limoya. Ubatizo ya Roho Mtakatifu. Niulizie jirani yako hii kesho. Je, ulibatizwa kwa Roho Mtakatifu? Tusomee hii verse. Kuko watu wenye walifanyaka plus de 15 muimani na habaya batizwa kama Roho Mtakatifu. Tusomee Matendo ya Mitume 19 mstari wa 1 hadi wa 6. Musikie zile habari kisha tuombe Mungu. Matendo ya Mitume 19 mstari wake wa 10 na wa kwanza hadi wa 6. Wa kwanza hadi wa 6. Pale kuko habari za Apollo zenye ninapendaka. Moja nasema hivi. Ndio. Ikawa Apollo alipokuwa Korinto. Alipokuwa Korinto, na huyu Apollo ni mtume. Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu. Ndio. Akafika Efeso. Kwa Apollo. Akakutana na wanafunzi kaza wa kaza huko. Ndio. Akawauliza. Je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Mnasikia? Je, hii kesho ninaibarudishia. Enyi waimbaji wa ujumbe, enyi waimbaji wa korale Nuru. Je, mulipobatizwa mulipokea Roho Mtakatifu? Sikia sasa jibu lao. Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Hata kusikia kama Roho na existe hatuyasikia. Pourtant wamoya ni ba apotre, wengine ni ba chef de chorale, wengine ni ba pasteur, wengine ni ba antonese ba nguvu. Me kumba ngali mubichi. Akawauliza, ndio, basi mulibatizwa kwa ubatizo gani? Sasa mulibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Ndio. Akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake. Ndio. Yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana. Waliposikia habari za Yesu tena wakafanya nini? Wakabatizwa ubatizo sasa ya Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, kisha kuwabatiza, akawaombea juu wapokee ubatizo ya tatu. Si ndio? Juu walibatizwa ubatizo ya Yohana, si ndio? Kisha wanaongeza wanabatizwa ubatizo ya nani? Ya Yesu. Kisha tena natawaombea juu wabatizwe ubatizo ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akaja juu yao. Wakaanza kunena kwa lugha.
na kutabiri. Haleluya, haleluya. Acha niwaambie jameni, jioni ya leo najua watu mingi vitu vya Roho Mtakatifu hamuvionaki. Kusema kwa lugha unasemaka ni vya bali, ni vitu vyenye viko etranje kuwe, au kutabiri au ile ubatizo. Lakini nakuambia jioni ya leo ulikuja wa kawaida, urudi na umebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Haleluya, urudi Roho yeye pekee na amekubatiza. Ukisoma hata Luka, Biblia inasema Yesu alipomaliza batizwa, mbingu zikafanya nini? Zikafunguka, Roho akashuka juu yake sawa njiwa, akapokea ubatizo ya maji na ya Roho. Na ule Roho akasema, tazama mwana wangu ninayependezwa naye. Akasema maneno mingi. Acha niwaambie, zaidi ya hii ubatizo ya maji, mtamani ubatizo ya Roho. Ubatizo ya Roho. Usiimbe kabla ya kubatizwa. Unaweza kuwa muimbaji au mtumishi na unaishia kwa ubatizo ya kawaida. Uongeze kwa ubatizo ya Roho, kwa sababu hii ubatizo ya Roho iko na faida. Na zile faida ya kwanza yayo, inatusaidia kuchamusha mafuta ya huduma. Mafuta ya huduma, wakati unaenda na injili na ulishabatizwa muro, unasindikizwa na ishara na miujiza na karama, watu wanaamini kwa wingi. Haleluya. Ndio maana ile kuimba yenu Mungu awasaidie. Na ingine inatusaidia kumanifeste au kuonyesha na kusisimua karama za Roho Mtakatifu. Ni vitu vyenye na siwezi sema sawa bupagani. Ndiye korale mwende omba mumalize journée yote, hakuna wa kutabiri, hakuna wa kusema kwa lugha. Ya saa yenyewe mnahitaji sauti ya Mungu, ilifo mwende mchumba ya maombi kwa mama Olivier. Na nyie vyenye wale wako navyo na nyie muko navyo. Haleluya. Lazima sasa kuviomba vianze tumika. Meshida leo mtu akisema kwa lugha mkorali, watu wote wanashituka. Munashituka juu hamu ya batizi waka. Basi kusema kwa lugha ni nini? Kuombea wagonjwa wanapona ni nini? Biblia inasema mtakapoenda ishara na miujiza zitafuatana nanyi. Na faida yake ya tatu, inatusaidia ile ubatizo ya Roho Mtakatifu ndio muhuri ya kutuhakikishia kuwa watoto wa Mungu. La njo muhuri, njo doge ni sawa vile kashe. Wakati unasema kwa lugha, unatabiri, ni muhuri ya kuonyesha huyu ni mtu wa Mungu. Zile ni faida. Na kitu ya mwisho, siri ya mwisho ni kuzaliwa upya. Kisha ubatizo ni kuzaliwa upya. Haleluya. Tunataomba Mungu. Yohane 3:7. Lazima siri ya 7 au etape ya mwisho ni kuzaliwa mara ya pili. Niulizie jirani yako, ulishazaliwa mara ya pili? Tusomee ile verse, tuombe Mungu. Yohane 3:7 inasema hivi. Ndiyo. Usistajabu kwa kuwa nilikuambia, hamuna budi kuzaliwa mara ya pili. Unabudi kuzaliwa mara ya pili. Upepo huvuma upendako, ndiyo, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Ndiyo. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Amina. Aliyezaliwa. Hapa Yesu anaongea na Nikodemu. Nikodemu mwanasheria, anabakia miaka mingi mkanisa, lakini hayazaliwaka mara ya pili. Donc yeye anaitwa Mkristu, lakini angali na tabia za bunande kwabo Butembo, angali na tabia za Burega kwabo au za kwetu Masisi. Sasa wakamuuliza, je, mtu haezi rizi ufalme wa mbingu kama hayazaliwa mara ya pili? Nikodema kamuuliza, sasa nitarudiaje katika tumbo ya mama yangu?
Yesu akamwambia, yenye niko nasema haiko ya kurudia mubebe, me weye ni kubadilisha direction. Matendo yako ya mwili unakufa, muweye munafufuka mtu mupya. Donc unabakia na uko kiepave, me ule mtu wako wa ndani walishamuondoa, wanatia ndani mwengine, na ule mwengine mwenye wanatia njo Yesu Kristo. Njo maana Paulo kisha kuokoka, watu wanamuona wanakimbia, wanasema ona ule muuaji. Paulo anawaambia musikimbie, ule Paulo muuaji alishakufa, si mimi ninayeishi bali ndani yake anaishi ndani ya. Haleluya! Sisi tukufe, Kristo afufuke ndani yetu. Sisi tupotee, Kristo ainuliwe ndani yetu. Sisi twende mchini, Yesu apandishwe na avume milele na milele. Neno lake mulipokee kwa jina la Yesu Kristo. Lakini haleluya, mshangilie Yesu Kristo, yeye ambaye anakukubalia kuzaliwa mara ya pili. Wakati umezaliwa mara ya pili, matendo ya ule mtu wa zamani yote inafanya nini? Inakufa. Inakufa. Kama avao oko kulikuwa na domo, kisha kuokoka domo lingali, manake hauyazaliwaka. Uko kitoto chenye kilijiinfiltra kama watoto wengine, me we hauko. Watoto wa Yesu ni wenye walishakubali kuzaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili, kuzaliwa kwa roho. Donc mie prince ninatembea ni kisura tu cha mugabo nake, kisura cha mtu wa kule, lakini muyeye haiko mtu wa kule, ni mtu wa mbingu mwenye iko ndani yake. Na weye Mungu akutendeye vile. Vingali nawezekana zile tabia mbaya zinakufuata juu hauya kufa, juu ungali mzima. Lakini jioni ya leo Yesu auwe ule mtu wa ndani, akufufuke ndani kwa jina la Yesu Kristo. Tunataomba Mungu, ninatauliza kama mko mtu ambaye hajaamini Yesu Kristo na azaliwe mara ya pili kwa kubatizwa kwa maji mengi kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ainue mkono. Benye abaya batiziwaka na abako kuliste, inua mkono kwenye uko, usikawie sababu wokovu ni ya kupigania. Asante. Mwingine inua mkono, simama kwenye uko. Mwingine inua mkono, wenye abaya batiziwaka. Asante. Mwingine msimame mahali mulipo. Kama huya batiziwaka, fanya hatua jameni. Fanya hatua. Simama mahali ulipo. Mwenye haya batiziwaka, kama uko mkutano, usikuwe na boga. Usikuwe na haya. Kuokoka ni decision personnel, na siku yako ya kuokoka ni leo. Haukujileta, Yesu njoo alikuleta. Sasa kama hauya batiziwaka, inua mkono kwenye uko. Inua mkono, usimame kwenye uko, usisikie boga wala haya. Karibu kaka huku mbele, na wengine na wako na simama. Utume Roho wako juu kama. Karibu wenye abaya batiziwaka.